A. Çin û dînî. Ji bo rastiya berçav a di navbera Çin û dînî de bikim têgîn, ez ê dîsa dakim çavkaniya orjîn û resen. Bi qasî pêkhatina bajar û dewletê, mînaka Sümer ji aliyê Çin û îdeolojiyê ve jî gelekî bi tesîr û hînker e. Ji çavkaniya Greko-Roman hê berfirehtir û di asa jortir de xwedî hêmanan e ku mirov ji wan hîm dibe. Kapîtalîzma Ewropayê weke orjîn qebûl dikin, Çin û îdeolojiya wê dixin ber lêkolînê û ev ne bi tenê ji bo Marksîzmê, ji bo tevahiya kesên xebatên îdeolojîk dimeşînin handîkapeke mezin e. Ji encama herî dawiya rastiya civakî wê bi qasî ya orjînal encameke rast nê derxistin. Ev yek eşkere ye. Ji gotina rahib zêdetir, ez ê hewr bidim ji kesên bi îdeolojî, zanist û felsefeyê re mijûl dibin, gotina îdeologên Sümer bikarbînim. Li cem Sümeran duwarê Çin û dînî de çi qewmî, mirov dikare jê çi dersan bigire. Ez ê di nirxandina xwe de rêbaza ji ber biçaviyê ber bi mücerrediyê tercih bikim. Di heman demê de li zîguratên biryargehên îdeolojîk bûn, wexta karûbarên siyaset, ekonomî û parastinê dihatin kirin, nedigotin ev karê ekonomiyê ye, ev jî siyaset û parastin e. Ev kar ji hev cihê nedikirin. Mirov dihatin xebitandin, qadên hilberînê dihatin parastin. Plansaziya siyasetê jî dihat kirin. Şêwaz gelekî berçav e. Hemû di nav tevahiyê de ye. Xuya ye ku bêyî zîguratê hebûna ekonomî, siyaset û parastinê nedanîn heşê xwe. Zîgurat beriya her tiştî navendeke hilberandina îdeolojîk e. Li vir bawerî û têgîn dihatin avakirin. Bawerî û têgîn bi ihtimaleke mezin ji kevana bi bereket a jê hatibûn digirtin, ango ji civaka newrotîk a hezarê salan dihûnandin. Lêpirsgirêkên wan ên karibin ji wê civakê bibihirin hebûn. Ango nikarîbûn têgînên bawerî û rêzikên wan weke ku girtibûn bikarbînin. Diviya bû veguherînin. Davakirina civakî ya li pêşiya wan de ji ber bereketê berhemê zêde ji aliyê hin kesan ve dihat desteserkirin û yên bi nanozikê dihatin xebitandin jî hebûn. Her wiha hewcedarî bi parêzvanan jî hebû. Her kelî dibû ku ji hundir an jî ji derve asiyek derketibûya. Nîzama hatibû avakirin tiştekî welê bû. Berpirsyariya wê giran bû. Ji mirovê qebîleyê yê azad û wekev gelekî cuda avahiyeke civakî mewzû behs e. Ferd û civaka mirov civaka zihniyet û baweriyê ye. Ti carî civakeke mirov a bê zihniyet û bawerî nebûye. Eger wisa ye, hingî mijara li pêş her tiştî zihniyet û bawerî ye. Mirov di vî alî de serketî nebe, nikare civakê bixebitîne. Afrîneriya îdeolojîk di vê wezîfeya li pêş her tiştî de bi ser dikeve. Vedîtinên îdeologên Sümerî têne zanîn. Ji dînê dayîk Xudawendê ber bi dînê bav Xuda, ji totemê li erdê ber bi Xudayê li ezmên, ji Xudayê her qebîlê ber bi Xudayê bajaran, ji nûneriya yekîtiya bajaran ber bi Xudayê giştiyê erd û ezmanan ve guherînek pêktê. Kirasê manê yê li tîgîna Xuda hatiye fesilandin, ji du qadan xwe xwedî dike. Formên ku ji her tişta ji bilî mirov û civaka wî ya emweke xwezaya yekemîn binav dikin, peyda dibin û fikr û baweriyên di derbarê xwezaya civakî de. Hêmanên çanda manewî ya kevin ji vê re pêşengiyê dikin. Amûrên nû yên rewakirinê, ango hêmanên dîn û mitolojiyê xwe bi van çavkaniyan xwedî dikin û pêdiviyên avakirina nû ya civakî datînin naverastê. Heta bi serketinê xebatên îdeolojîk dewam dikin. Kengî bêne qebûlkirin têne bisazîkirin, bi rê û resm dibin, mirovên wezîfedar têne diyarkirin, qurban têne pêşkêşkirin û perestgeh têne avakirin. Ev xebat hemû ji bo ku civaka nû ya kar û bereketê dewam bike têne kirin. Enlil, Enki, Ninhursak, İnnana, İştar, Marduk û Pentaon welê dewam dike. Ev der cihê wê nîne mirov behs bike. Lê eşkereye ku xebata tê meşandin, bi armancên rewakirina civakîne. Li vir a girîng ew e, li şûna nîzama Xudayên kevin, nîzama Xudayên nû yên ketine şûna wan çi temsîl dike yan jî nîşan dide. Dinyaya manewî çanda maddî nîşan dide. Ev tespîteke şaş nîne. Lê çawaya wê girîng e. Mane em nabêjin ga xwe davê de dibîne. Behsa mîsaleke bi vî rengî nayê kirin. Diyarbûna manewî bi awayekî pir cuda pêk tê. Diyarbûneke besît nîne. Avakirineke rastiye ku mirov dike mirov. Avakirin û nîşandanên çor têgînên cihêne. Ez tim û tim hewl didim gotina Xwedê analîz bikim ji hev derxînim.
جبر کو تیگینه که لگوری زمان و مکان معنی اوی دو گوهره. نزیکاتیه که هور و کور آ سوسیولوژی دکاره خوده و که فرما ناسنامه جواکی قبول بکه. دوی ام فرما ناسنامه جواکی بسیط نبینن. شوپاندنا وی فرمه حتی به پرچکن جیر اتومان چویه. حتی نهال لابراتوارن جرنه لپرچک هایکس انگو پرچک خدایی یه آواهی ماده پیک تینه دگرن. بحثا چوروکا وی بکرن وی بجلدان پرتوکان تجیب که. از لور سوسیولوژیا پوسیویس ناکم. از جواک جیوک کومک مروون مادیین بسیط نابینم. پوزیتیویست نزیک نابم. هایامج من هیه که او نزیکاتی دیندارتیه که هری چوره. از ذکارم ببیجم که خدا وک فرما ناسنامه جواکی تواهی گردونا 13.8 میلیارد سالیه. ممکنه که مرو ببیجه او آت نه نابه اوه. دلی منین از متافیزیک که زوها و هشک جی بکم. اجبو کسین مجار سوک بگرندس هشیار بکم ویده بیجم. جواک چاو مجیه هری نرم هرکینا انرژی ماده یه تیگینا خوده جی تیگینا هری نرم معنی و انرژیه. کی چه قاسی دخوازه او قاسی دکاره معنی لی بار بکه. کسین هنر معنی کرنه پیشه مینا کت پسپور وی کاری بن. پیغمبر جی هری کم با قاسی فیلوزوفان پوسته چکرنا معنی او تیگینانه. اوانتاجا میا دربار شهرستانی سومری ده اوه مشاندنا کارم به وی آوائی هما بیجه روپی رود اشکر نشانده. تم میناک بقاسی شهرستانی سومری پیشکتنا چند مادی بر بقادا معنوی اف چند بسیط و بقاسی بسیط جی اف چند بهیبت نشان ندایه. ایده من اوه یه یا نخواز باور بکه بزانه مجبور نینه. پانتاونا سومر چینا نویا بلند به او خودکه خدا نشانده. از به اصرار دست نشان دکم که اف خصوص گلکی زلاله. پاشه ده تواهی دیروکا شهرستانی ناوندی یا 5000 سالی ده جه تواهی دین، فلسفه، هنر و لیگرین زانستان ره به ارکا کوک و بنگه رابیه. زیگورات بخواه راستی راوه که قات هری جور پانتاونا خدایانه. قات ناوین رحبانه یه قاصدین خدایه. ین هنر معنی پیکتینن. قات هری جرجی یه عبد و کولین تینه خبتاندنه. ماده تواهی دینان ده املوه سیبری وان راست ناین. نظام خوده قاصد عبد. ما نظام بنگهینا چینی و سانینه. عسکر روبر سیاسی راحب طبقه جور پیکتینن. طبقه ناوین جی آنگو خلقا ناوبری چینا ناوین بروکراسی سازیان رواکرنه پیکتینن. ین هری لجر جی هر کسی لدروی هر دو چینن دن دمینن پیکتینن. پرولتر، گندی، کارمند، خوندکار جن بیکار و هر وکیدن. سومری جبو دامزرینرین معنی یم پشتیوان بین نکاربن زیده دروان چیکن جوهر مسئله با آوائی که بسیط و بفهم کرن آواکرنه. از وقت ادبیجم بسیط مبس سامن لیستکا شانوی نینه. از دخوازم ببیجم هنر تیگینم با قابلیت که مزم پیکانینه. وقتا امتین دما امپراتورین آکاد بابل و آسوران امدبینن جناب پنتاونا پر خدا یک بلند به دردکوه سر همویان و ین دندکه آلیکاری خواه. اشکره کو ارک و هز چندی دبه ناوندی پانتاون جی او چند ناوندی دبه. وقتا کو دورت قرالین هر گوتنا وان قانون و رزکه ایدی دلیل باورین مطلق و یک خدایی ودبه. د جواکان اولوتیک ده هر کلان و قبیله خدای کی خواه بو. چه قاس قلان و قبیله او قاضی خدا. جواک چندی مزن و یک بوی ببه چینایتی پیش بکوه و ریوبرین جور پیک بین حتی ریوبرین یک کسی پیک بین هجمار خداین مجی ویج پرانی بر بی یکی و کم بن. تمثیل گلکی زلال تکرن. هر وحاد جواک ده جن چه قاسی باندور خوش دست بده جنسیت خداین مجی دوگهره. خداین میر باو باپیر پیداد بن. یا امخیز دکن شمایه که به گمان پیواجو هی بهتر تولیه و بشران در باست به. راحب دما دین خو نزی میتولوژیان آواد کن اصلا باوری یا مروین د دما خو دل برچ آوان دگرن. یا دبن هیمه سرکتن آوان ده اوه کتشتین آواد کن لگوری دما خو پیکتینن. فرد و جواک آوان چندی بگوهریا و دین جی و گوهریا. جاگی دن و یم و هوناندنا خدایان لگوری برجواندی خو نبینن لگوری باوری و فکر خویا فردی نبینن و هبن. شر برجواندیان هم ده هندر جواکی ده هم جی لدر ویوی باندور الباوریان نکه نامشه. شر فرد و چینا و خود شر دین و خدایان ده نشان بده. دوی مرو و رزقا جواکی باش بزانه. شر کی مزن ای هنر معنی نیکرن ته شر کی جدی چینی نایکرن.
به دست و دلین تازی شرم بهز و ماینده ناین مشاندن. بروا جیوی راسته. آشتی و آهنگین مزین جواکی با آشتی و آهنگین دنابر هنرین مزین این معنی ده پیکتین. مکینه همه شهرستانی ناوندی وقتا که جباجارن سومره برید کت خدایان خوشی بخوره بار کربون هلگرت بون. بیو که دخطین سرکه ده گوهرتنه که جدی ببه سالین 1600 بری زاینه د دما پیخیرتنگیا بابل ده گوهرتنا لجم هزین د سلاداری جالی دینی و جی روقتینه که با آلترناتیو فرض کر. پیخیرتنگی او کتن گومانا جی نظام او کتنا جوی بو. گومان او کتنا جباوری یا دربار خدایان پنتاون ده ندو بو که خو نشانه ده.